A Domenika, dobro nam došla u emisiju. Dobro nam došla. Dobro vas našla. 5 milijuna pogleda na YouTube-u na ovu pjesmu. Mislim da to zaslužuje još jedan pljesak. Mislim da je to čak premašilo i prve rezultate za Život nije siv. Jel? Pa ako ne i konačni rezultat. Ne znam kako. Rasturila je stvarno. Kad je, mislim, pa pogledaju. Viš kak je ona draga i talentirana i skromna. Kako ste se vas dvije uopće spojile? Gdje je to bilo i gdje ste vi našli zajednički jezik? Jedna iz Dalmacije, jedna iz Slavonije. Pa slučajno se dogodilo jer ja dosta pratim scenu i volim tako kad vidim da izađe nešto novo i onda zapravo smo se i na Splitskom festivalu vidjele, ali nismo još se nešto pretjerano skontale, jel? I onda kad sam ja imala taj svoj koncert u Lisinskom sam razmišljala o gostima i stvarno sam odlučila da ću birati ljude jednostavno po tome da li mi se čine kao da šire dobre vibracije, jer evo uvijek tako nekako gledam da koliko god da mi se nečija glazba sviđa, ako mi ne štima odnos s tom osobom nije mi gušt raditi, a Domenika mi je baš djelovala toliko nekako svježe, neiskvareno, pozitivno i u sve sam se to uvjerila i onda kontaktirali smo Tončija koji je bio za taj prijedlog i to mi je jako drago i onda mi se Domenika javila, onda smo se počeli dopisivati i odmah smo skužile da se dobro slažemo i onda smo još saznale da smo dan razlike, da je ona rođena dan poslije mene i onda je to bila ta neka dobra vibra koja se nastavila i jako mi je drago što je došlo do te suradnje. Čekaj, onda kad vas dvije izađete negdje u grad, jedna plava, jedna, ti kažeš brineta, jel? Da, iako ne znam baš koliko sam ja brineta. Ja sebe uvjeravam da sam isto brineta, tako da mi je... Kad dvije brinete izađu u grad, što se događa? To frajeri padaju u nesvijest, ili? Mi uglavnom to baš budemo previše zaokupljene svojim tračanjem i pričama. A kog žensko tračate? Druženje. Pa naravno, cijelu estradu, mislim. Ne. Uglavnom pričamo o krpicama, glupostima, o njenom psu, o, ne znam, hrani. O hrani često pričamo. Kao evo, Žaža se onda isto dobro slaže s nama. Mislim da najviše o hrani, budimo realni. Da, i sad smo nedavno otišle u Grašin restoran zajedno i onda smo imali, degustirale smo onu metar picu ogromnu, 3 okusa, tako da uvijek si nađemo neku zabavu. Dobro, pa pozovite i mene koji puta, ja volim isto degustirati. Može. Znam i ja neki trač, tako da volim i pse. Domenika, kad se dogodila ta pozivnica evo, da budeš gošća na Minom koncertu, zapravo to je bio i tvoj prvi neki veliki nastup u Hramu hrvatske glazbe i čini mi se baš neki veliki koncert, jel? Je, točno se sjećam, znači dan kad su mene nazvali, bila Mina gošća, ja sam bila na rivi i kad sam čula ovako, znači krenula sam skakat od sreće, nisam znala kako bi, ali kao, sve može, super, kao pravim se da je sve okej, a zapravo sam bila cijela preuzbuđena. Tako da, eto. I pjevali ste zapravo jednu pjesmu koju ćemo čuti uskoro i u emisiji, jedan stari magazin. Zašto ta pjesma, ko je to odabrao, čija je bila ideja i jeste li dugo razmišljali šta bi pjevali? Zapravo je najljepše bilo što smo totalno simultano odabrale. Ja sam Domeniku nazvala i rekla sam kao, a imam neke 3 ideje i riječ je bila o pjesmi Nebo boje moje ljubavi koju nekako ni ne znaju baš toliko ljudi kao neke druge hitove. I ja sam rekla kao... Kokolo nije bilo u igri ili ne? Ne, sve bi neke ljubile mornare. Ja sam rekla kao, a ne znam, možda znaš tu pjesmu, a možda ti se svidi pa poslušaj. A čim sam ja rekla, ona je rekla, da, to je moja najdraža pjesma. I onda smo se prvo dvoumile kao možda neće niko znati tu pjesmu ili nekako manje ljudi. Onda smo zaključile da idemo otpjevati za svoj gušt, pa možda nekoga i naučimo nešto korisno. Svi su znali, ja bio u dvorani, to je bilo treći glas i bila publika, ne? Da. I eto, baš mi je drago da smo to odabrale. Domenika, ti imaš novu singlicu, evo od prije nekih 2 tjedna, Ljubavna limonada, jel? Da. Je izašla, jel to znači, sad se već polako skupljaju pjesme, da ćemo uskoro imati tvoj CD ovako na stolu? Ja se nadam, baš se nadam, voljela bi da to bude ova godina. Ako ne bude, bit će koja. Pomalo skupljamo pjesme, tako da
sve ide k tome. Kako ti se čini Mean Band? Vidim da su te sjajno otpratili. Vrhunski. Već smo se mi družili u 12. mjesecu, tako da odlični su. Dobro, nekako mi se čini da je Mija Dimšić postala hrvatska verzija Taylor Swift. Prvo, znaš, malo tog country je to, onda ima te cure okuplja oko sebe, girl power. Moramo se držati zajedno, bavimo se jednim dosta surovim poslom koji zapravo nije ni malo ženstven, koliko god to možda na pozornici tako izgleda i jednostavno moraš okupiti oko sebe istomišljenike i zapravo pozitivce koji ti taj posao čine ugodnijim i ljepšim, a osim toga znaš da meni svaka usporedba sa Taylor Swift i previše znači, pa možda bolje da ovo nisi ni rekao. Ali dobro, zašto, s kim te još uspoređuju? Sa Dua Lipa? Da imate zapravo fizičke neke predispozicije zajedničke. To je isto jedan kompliment svoje vrste, tako da prestani, jer razmazuješ me danas. Ali Dua Lipu isto jako volim, iako je to jedna totalno opet 10. vrsta glazbe, ali općenito su to izvođačice koje mislim da šire jako dobru vibru, a to je ono što je najvažnije. Ja znam da ćete vi raširiti dobru vibru i u Vodicama, jer i jedna i druga ste ove godine na CMC festivalu. Veselim se tome, kad ću imati javljenja neka, želim vas zajedno u kombinaciji. Može? Smo se dogovorili? Vidiš kako smo zabavne. Neće biti teško. Ne, to je super. Ćemo si dopunjavati rečenice. To je to.